Konuklar geldi, konuklar geldi. Kuş gelipsinger, kuş gelipsinger. Amin, amin. Amin, amin. Aytkana gördüңөр mü? Altı olan nenesi batır ene. Boldu, tergile. Ana Safiya. Аңды атқамаш керек. Үй көрген келіптір, ұста көрді қылып келіптір. Құш келіпсіз, Маша. Құш келіпсіз. Маша, Даша, Каша, Саша, бұлар жындай. Bir özüzçeler, brigada. Құш келіпсіңер, Алла разы болсын. Жақшылықтарыңарға баралы. Ноғындай тапчықалар біздің үйде де көйсін. Омин, Еля. Baktın ayımı, sırrındı aytıp açayım mı? Sen durmuş korup getkenden beri kıynalıp yürüm bakırayım mı? Kıynalıp yürüm bakırayım mı? Урматтуу достор, азыр биздин жаңы үйгө эң сонун көрк берип турган бир мебель менен тааныштырам. Муну байкап калгандар көптөн бери сурады. Караңыздар, кандай сонун стол, Мынакей кадимкидей эле дивандын алдына коюп, сабак жазса болот, же болбосо кофе ичип отурса болот. Эсеби ушундай чөткө столго заказ бердик. Мынакей ичи болсо морекиндей болуп көрүнөт. Бұл жеріне ар кандай принтерлер менен чыгарсаңыздар болот. Акча кылып чыгарсаңыздар болот, алтын кылып чыгарсаңыздар болот, бриллиант кылып чыгарсаңыздар болот. Жалаңында сонун бир сөздөр жазып чыгарсаңыздар болот экен. Аябай көптөр сурашты, ушул столуңдун эмесин аккаунтун берчи депчи. Азыр мен сиздерге столдун аккаунтун берем. Сиздер да жазыңыздар, чалыңыздар үйүңүздөгүлөргө сонун кооздук берип турат. Жигиттерге болсо чоң ыраазычылык билдирем. Gitaram.